Aba nibo bagabo babi cyane mu isi nzima, nimba ivuga gutyo ubyumve neza ko badakina na gato, kuko umwitozo bakora ubakamuramo impuhwe bimwe bya nyuma. Ari hagati y'ibihumbi 350 kugeza ku bihumbi 600 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashorwa ku musirikare umwe gusa kugira ngo ahabwe umwitozo umwe wa nyuma ushiriza nta kinya. Ubyumve neza ko bije ingana na miliyoni 248 ariyo yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2026. Ayo akaba ari amafaranga azashorwa ku bakomando babarizwa mu itsinda rya Navy Seals. Aba ni abakomando barwanira mu mazi, ku butaka n'andi ma operasiyo atandukanye bagenda bakora. Byumve neza ko izi miliyoni aribo zateganyirijwe bonyine mu ngingo y'imari yateganyijwe y'uriya mwaka wa 2026. Navy Seals turaza kuyigarukaho muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri Special Force byibuza 5 za mbere ku isi zikomeye, zitinyitse, zikora ibidasanzwe. Turaza ndetse no kugaruka kuri ku ma operation n'amamisiyo buri Special Force yagiye ikora idasanzwe. Tubahaye ikaze. Ku mwanya wa mbere turaza tubabwira Special Air Service y'Abongereza, cyangwa se mu magambo y'imine ni SASU. Byumve neza ko ari Special Air Service y'Abongereza. Akenshi izi ni ingabo zifatwa nk'izihariye za mbere zigezweho mu isi. Iyi SASU yibanda ku kurwanya iterabwoba, gutabara abashimuswe, gukora ubutasi bwihariye ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare bitisukirwa n'uwo ari we wese. Ku myitozo aba basore bakora bo muri iri tsinda, kugira ngo winjizwe mu bagize iri tsinda nk'umwihanduza cumu, bigusaba amezi menshi uhabwa umwitozo w'imbaraga z'umubiri. Iyo tuvuze umwitozo w'imbaraga z'umubiri ubyumve ko ari ya myitozo yose imwe igukamura ikakumaramo amashereka hamwe umwana arira nyina niyumve. Si ibyo gusa kandi baguha n'imyitozo y'imitekerereze. Iyo tuvuze ku myitozo y'imitekerereze ubyumve neza ko ari hamwe bagutoza kunyura mu bintu bikomeye, ububabare ndetse n'ubusharire, hamwe nawe watakiranga kumve, ku buryo n'igihe uzaba wageze ku mwanzi cyangwa ku rugamba uzabasha kwihanganira ibigeragezo n'amakuba uri kunyuramo. Ubyumve neza ko hano bagushiririza nta kinya, kugira ngo nawe ntuzagirire impuhwe umwanzi. Kandi harimo urugendo rurerure rwa kilometero byibuza 64. Aba basore babarizwa mu itsinda rya Special Air Service y'Abongereza, uru rugendo babyuka barukora buri mu gitondo. Byumve neza ko buri mu gitondo bakora urugendo rwa metero zigera kuri 64. Kandi ntago baba bari kugenda gutyo gusa n'amaguru, babikoreye ibikapu byinshi cyane birimo imizigo iremereye cyane. Ndabisubiramo neza, uru rugendo bakora buri munsi rungana na kilometero 64, baba bikoreye imizigo ipakiyemo amabuye, imitwaro, hamwe bagenda bananiwe cyane ku buryo nta bintu by'imikino. Si ibyo gusa, iyo barangije uru rugendo bamaramo amezi angahe bagenda, bahita bahabwa indi myitozo ya nyuma, imyitozo y'intambara ikorerwa mu mashyamba. Ni imyitozo bakora ishoboka yose. Hano babigisha no kumenya kubaho mu buzima bw'uburibwe bumwe bwa nyuma, mu gihe bazaba bari ku rugamba, ku buryo bazaba babona ari nk'utuntu dusanzwe. Reka noneho twigarukire kuri misiyo idasanzwe aba basore bakoze babarizwa muri SASU cyangwa se Special Air Service y'Abongereza. Niba mubyibuka neza, SASU ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane mu 1980 batunguranye bikomeye cyane kuri ambasade ya Irani
yari iherereye muri London mu gace ka Kensington, maze mu minota itarenze 17 babohoza imfungwa zigera kuri 26. hari harimo abofisiye bose bakoraga muri ambasade n'abandi bakozi batandukanye bari bashimuswe n'ibyihebe by'Abarabu bibarizwa mu mutwe wa Democratic Revolutionary Front for the Liberation of Arabistan. Kuri iyi nshuro ibi byihebe byahawe isomo rikomeye cyane n'aba bakomando badakina bo muri Special Air Service y'Abongereza. Noneho ku mwanya ukurikiyeho reka twivugire Delta Force y'Abanyamerika. Iyi Delta Force y'Abanyamerika ni itsinda ry'abakomando kabuhariwe bafashe umwitozo utisukirwa n'uwari we wese mu isi nzima. Iri tsinda ryoherezwa aho rukomeye abandi bananiwe, nko koherezwa muri misiyo zo kurwanya iterabwoba no gutabara abashimuswe n'ibyihebe, kandi bakabikora mu ibanga rikomeye cyane nta n'uwo bagishije inama. Tutavuze byinshi, umwitozo bakora wo nyine nawe urabyibwira, ahubwo reka twivugire kuri misiyo idasanzwe Delta Force zagiye zikora mu bihe bitandukanye. Delta Force niyo yahitanye umunyamabanga wa Islamic State mu gitero cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 10 muri 2019. niba mubyibuka neza, Delta Force abakomando bayo icyo gihe nibo bahitanye uyu muyobozi witwa Abubakar al-Baghdadi. Kugira ngo byumve neza ko Delta Force idakina, ni nayo yahawe misiyo yo guhitana umuterabwoba ruharwa Abu Musab al-Kwisi, umuyobozi wa Al-Qaeda muri Iraq. Iki gitero cyamugabweho mu 2000, maze ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 3 muri 2006 USA F-16 fighter jet ihita inaga amapaundi 500 y'amabombe yose bayasuka kuri uyu mugabo Abu Musab al-Kwisi wari umuyobozi mukuru wa Al-Qaeda. Inkuru ye iba yizinze gutyo muri 2006. niba mubyibuka neza, inkuru zaracicikanye ku bitangazamakuru by'isi yose. Ibyo ni ibikorwa ni misiyo zakozwe n'iri tsinda rya Delta Force y'Abanyamerika. Noneho reka twivugire Navy Series iza ku mwanya wa 3, nubwo hari ibitangazamakuru akenshi bikunda gushira ku rutonde iri tsinda ry'Abanyamerika ko ari ryo riri ku mwanya wa mbere muri Special Forces ziyoboye isi. Reka twivugire kuri iyi Navy Series. niba mwibuka mu kiganiro twatangiye tuvuga kuri iyi Navy Series ko umusirikare wayo umwe gusa kugira ngo ahabwe umwitozo udasanzwe n'ibyo akenera byose kugira ngo abe umuribwe bisaba byibuza ari hagati $350 kugeza ku $600 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu musirikare ushorwa haya mafaranga ubundi ni muntu ki? Ababarizwa muri iri tsinda bakora iki? N'ayahe mamisiyo bakoze? Navy Series ni ingabo zihariye z'igisirikare cya Amerika kirwanira cyane mu mazi. Aba bakomando ba Navy Series babarizwa mu bikorwa bitandukanye bya gisirikare, cyane cyane mu mazi, mu kirere no ku butaka. Uhereye ku bitero byihuse kugeza ku bitero byo gusenya ibintu munsi y'amazi. Aba basore n'inkumi babarizwa muri iri tsinda nibisukirwa kuko bakora imyitozo ya basic underwater demolition. ni umwe mu myitozo yo kumara amasaha menshi munsi y'inyanja. Harimo kandi n'icyumweru kizwe nka Hell Week cyangwa se icyumweru cy'ikuzimu. Iki ni imyitozo bakora ibakamura, ibagira abaribwe, mbese hamwe umuntu ubona ko adakinishwa, adakina, uvuga ko ari umugome. Muri iki cyumweru cya Hell Week iyo bari muri uyu mwitozo, ibi bituma abahabwa uyu mwitozo harokoka bake cyane, ndetse abagera kuri finali bakaba ari mbarwa, kuko uyu mwitozo ukamura bimwe bya nyuma apana imipyinato. Muri make ni bake babasha kurenga kuri iyi level cyase uyu mwitozo.
none tutavuze byinshi reka twivugira ubundi kuri misiyo y'iri tsinda ry'aba basore babarizwa muri Navy Series, cyane cyane ko twabonye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateguye bije yarenga miliyoni 245 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari amafaranga yateganyirijwe iri tsinda ryonyine rya Navy Series. Ubundi nihe misiyo bazwiho? Kugira ngo wumve neza abari bo, umenye neza ko aba Navy Series aribo bahawe Operation Neptune Spear yo muri 2011, ari nayo misiyo yahitanye Osama bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda. Byakozwe n'abasore 6 gusa mu mujyi wa Abbottabad muri Pakistan, maze inkuru ya Osama bin Laden yizinga gutyo. Kugira ngo byumve neza ko aba basore badasanzwe, iyi operasiyo yiswe Operation Neptune Spear bayigiye hari 6 gusa, maze bisukira mu rugo rwa Osama bin Laden wari warigeze akajyahe, akaba umuyobozi mukuru wa Al-Qaeda, ari nawe wagiye ugaba ibitero cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba mubyibuka mu 2003 ubwo Osama bin Laden yagiye afata indege zitandukanye zari zihagurutse mu bihugu bitandukanye zigiye koherezwa kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze ashiramo abasore be batojwe neza b'ibyihebe, bose bayobya izo ndege uko ari 3 zigenda zigonga imiturirwa miremire yabarizwaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze abantu barenga ibihumbi n'ibihumbagiza bahatakariza ubuzima, abandi barakomereka benshi cyane. Ibi byasigiye igikomere kidasanzwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri inshuro rero muri 2011 bin Laden kuri uwo munsi ndetse niyo tariki ntabwo yagombaga kongera guca muri humye aba basore batojwe rwose bidasanzwe bo muri Navy Series. Kuri iyi nshuro ntabwo yabashije kwacika kuko mu minota itarenze 30 bari bamaze kumusenya wese. Ariko kandi ntabwo twagenda tutababwiye kuri Sayalete Matakari, iyi ni Special Force y'aba Israeli. Ubundi tutagiye muri byinshi, iyi Special Force y'abanya-Israeli neza ibikorwa ikora umyitozo biba bimeze neza nka sasu cyangwa se Special Air Service y'Abongereza. Bakora imyitozo igiye gusa imeze kimwe, naho abatandukanyiriza kandi twabibasobanuriye. Ahubwo reka twivugire kuri misiyo idasanzwe yakozwe n'aba bakomando babarizwa muri Special Force yitwa Sayalete Matakari y'abanya-Israeli. Niba mubyibuka neza, Operation Entebbe yo mu 1976 rwose yabereye aha hirya mu gihugu cya Uganda, aho indege Air France Jet Flying yari ivuye muri Tel Aviv igomba kujya Paris, maze ibyihebe biyobereza muri Uganda. Ikihebe gikuru cyari kiyoboye icyo gikorwa cyitwaga hijacker, cyashimuse abanya-Israeli bagera ku 100 bose, ariko hari harimo muri indege n'abandi bagenzi batandukanye. Kuri iyi nshuro aba bakomando bo mu itsinda rya Sayalete nawe bagishije inama, umwanzuro wari ukubohoza izo mbohe, maze misiyo ihabwa code name ya Operation Thunderbolt. Maze Entebbe ku kibuga cy'indege muri Uganda habera surprise abanye-Uganda batazibagirwa, n'isomo rikomeye bahawe n'aba bakomando babarizwa mu itsinda rya Sayalete Matakari, abanya-Israeli bazima bazwiho kutagira ubumuntu iyo bageze mu bintu byerekeranye no kujya kurwanya umwanzi cyangwa se no gukora ubutasi. Ahangaha ntabwo twatinya kuvuga ko abanya-Uganda nyine batazibagirwa iyo operasiyo mu mateka yabo, kuko nabo byarabatunguye cyane ko iyo operasiyo yari yahawe code name ya Thunderbolt. Babaye nk'abakubiswe n'inkuba, igitero babona ijuru ribaguyeho. Byose n'abanya-Israeli babarizwa muri itsinda rya Sayalete Matakari babikoze. Hanyuma ku mwanya wa 5 reka twivugire Joint Task Force. Iyi ni Special Force ibarizwa mu gihugu cya Canada, yihariye cyane mu kurwanya nayo iterabwoba, kandi bazwiho gukora ibikorwa neza
batavuga byinshi, isasu rijyana n'igikorwa. Imyitozo y'aba bagize iri tsinda akenshi bayikorana na Delta Force y'Abanyamerika ndetse na Special Air Service y'Abongereza. Kuri iyi ngingo yo gukora imyitozo, niba ubyumvise neza ko iri tsinda rya Canada ariryo Joint Task Force, iyi Special Force niba nyine ikorana umwitozo na Delta Force y'Abanyamerika, ukongeraho umwitozo bakorana na Special Air Service y'Abongereza, ubwo urahita wumva bari bo n'ubudahangarwa bafite. Hanyuma kandi muri iri tsinda rya Joint Task Force niho havuye sniper wa mbere waciye agahigo mu isi yose, ashirwa mu gitabo yarekodinzwemo cy'abaciye uduhigo mu isi. Niwe wa mbere warashe umuntu mu gipimo kirekire gisaga ibirometero 300 birenga. Uyu niwe musniper wa mbere mu isi wakoze ibi bintu, uko nta wundi uramukura kuri aka gahigo kurasa mu birometero 300 birenga, ndetse igipimo ukagihamya neza. Turabashimiye kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ubutaha tuzajya dukomeza tubagezaho n'ibindi biganiro. Turabashimiye.